Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı tuğanдар, dostlar. Biz Sancar'dan çıkarılıştı. Sancar'ın жаңы kara atı tuğanдар. Öte жөндүү bağdağı жақсы атын çıkarımını başladık. Бұл аттың мүнөздөмөсүн Sancar az aldı da айтат, достар. Аттың кандай экенин көрөлү, билели, кандай улактарга чабылган, кайманаты кандай. Бұл ат бойынша маалыматты алып баштайын. Sancar, ассаламу алейкум. Кандай Sancar, жақсың ба? Құдайға шүкір, өзің тынчсың ба, Sancar? Шүкір ака. Бүгінгі чыгарылыш Чуңкара атын чыгат экен. Чуңкара ака, бағасы жеңіл. Жақсы ат іздегендерге. Жақсы ат іздегендерге бе? Құда қаласа. Улагы дағы тамай ака. Бағасы жеңіл ат іздегендерге. Бап ба? Құда қаласа жақсы ат. Маалыматын айтып баштасаң онда, Sancar. Жашы ойынша баштасам ака. Жашы 5 асы ака. 5 асы. 8 жашар. 8 жашар екен, а? Ооба. Кыргыз жылқыдан. Таза. Тазасынан. Таза. Аха. Нұқыра кыргыз жылқыдан. Тұтып алу, денсаулығы, içip жеши ака бар жоғын ака жоқ. Жайында бы? Жайында ака. Кайман аты? Кайман аты ака, қарақұш. Қарақұш. Қарақұш гүлік пі? Өте гүлік ака. Өте гүлік. Шу атылештірбей шығат екен. Аха. Ейсін айтыс ойыншачы. Айтқан жерге жетет деп отат, қойма. Аха. Hem sen улактар болды, чабып көрдің көрбөдүң бө? Көрбөдүм. Чабып көрбөдүң, ачыга. Көрүлө жүргөн мынау Кызылтоо деген айылдын аты ака. Тоонун аты экен да. Тоонун аты. Жакшы. Бышып калган десең, а? Пышкан ака. Пышкан ат. Пышкан. Өйдө ылдый аң дөңдү карабаган ат. Аң дөң дегенди карабайт. Мына достор, кара куш, кара ат. Бул бою деле өтө эле бийик эмес. бою канча чыгат? Бою 1.55, 1.60 аралыгы. 55-тен жогору. 55. Тура 60-ка барбаса керек. Барбайт эми 1.55 деп коелу. 55-ке гарантияны бере берсең, күйбөйсүң. Куда каласа 1.70лик аттын ишин кылат бирок. Ичке тойтук экен, а? О, путтары ам төленген. Она эмелерин карасаңыз ака, onu аркалары да жайы менен жайлоодо ham чабылып келген булчу. Даяр экен да аты, а? Даяр азыр. Ат даяр. Ат даяр. Караңыздар. Үйүрүчү. Үйүрүн сурап мынамчы. Үйүрүн сурап алдың. Үйүрүн сурап. Гүлүктүгүн текшербейлиби? Болду ака. Bir tekşerip göröl, ha? Mına dostlar, attın ketkenlerin bir görüңүздөр. Attın çurkagandарын bir baykaңыздар. Ay, kara kuş. Atına zatı жарашкан. Kara kuş beken tuğanдар. Bağ берип коюңуздар. Sancardan çıkkan kara kuş, kızıl toğunun atı nakta. Аң дөңдө минелеп жүргөн ушул аттын эми дагы өзгөчөлүктөрүн сурайлы. Топко кириштери жакшы дедиң, а? Ака, топко кириштери эми ака. Куда калса зор. Жылуу болгондоручу? Жылуусу дагы зор ака. Кана? Буроолоручу? Буроолору эми айлана. Айланчы? Мына достор. Бияка. Өзбекстан тарапа экинчи атка жетелеп кирген болсо ака, куда каласа. Жетелеме экен да, а? Жетелемеге. Жетелемеге. Домкратка. Жооштугу кандай, Sancar? Жооштугу ham жоош ака. Жооштугу жоошпу? Жоош, жаш балага карап неткен ака, баары жок жайында. Эми башкысы баасы өтө жеңил коюлат экен, а, Sancar? Эми жакшы ат. Неге арзан койду деш мүмкүн эми ака. Бизге кандай келип калса шамалда ошондой коебуз эми. Келгенине жараша өзүңөргө акча керек болуп калып, зарык болуп сатып ал. Ака мына төленген жерлерин караңыз. Мына аркалары дагы жерлерин көргөзүп коелу. Бар жок ака, төленген. Бул деген себебим улакта жүргөн деген. Аха. Каңтарып койсоң тура берет. Тура берет ака. Sancar эми баасын айтып койчу. Баасы канча? Ака, баасы 155 миң сом. 55 миң дагы бар, а? Кеми болот бирок. Кеми болот ака. Мына достор, 155 миң сомго кара куштун баасы бааланды. Номериңди айтып койсоң берем. 772 0772 38 38 71 74. 71 74. Kemi болот. Кеми болот, обязательно. Чабып койчу бияка дагы. Давай да. Sancar, соодаң өрсүн.